rwariro na wichi kirua wewengwa na ende warwarwari ya moya ratubanganitie Nteto chetu cha Ithatu. Munene wa rutingo bichine angaba na Weru kuwa bakaritanira ngwe na MCAs bonde ore mutungeri abaraba inge wete batina thina na ngabana. Mabisa bagima go kinyagembe kuritana antu kone murimo yo timbi bakiwa Weru nyo yori murimo yo na yeyele ya Kenya. Na minister wa urimi mithekale kuwa karitanira ngwe kwa kwemuna na mangabana kenda gukiria urimi ndeni ya Kenya. Na mutungeri wa baraba inge mbungene ya kaunti ya Nairobi kuwa no kuikorwa rero kurita ngabana Sakaja Gitine. Mweneto madhithi ya Weru arene Maureen komena ngetwa PHINEAS. IMAANA tuthea tukata naira mwanka mutheno kithiro kiolo wa nyuma Nteto kwena kinyaka lono Nteto cheru Ithatu ikamberia tha ichio chiongwa. Nyuma kagita kaundo ati kaubichia ngabana wa Weru na mbunge ya kaunti ya Weru nende monkyo yukone kakora akere munene wa ritungwende ni obichia ngabana wa Weru nchamba mbithi na tareti obichia ya ngabana nende tina thina na mbunge ya kaunti yu na bakida bakirita na iriangui na MCA wa Ndiago jine kireti ontubo kironi na kuwa batina thina kinyereko na ngabana ontubura kinyamutungiri wa baraba ingia ugite ni uma nyedra batuwete kaniria no gambi wa senate vobo itayari kuidira bakirita ngwe na ngabana na mukarigite wa kiamwa kia kano wa Weru nedirete akiura kyo bichie ichiele chidire kithikanaira kenda koguna Weru mondikitwa Nteto mutuki kare na otwambirie chio. Bunge ya Weru thaijiri recess iraitagwa long recess irevati kuma December mwanka mweri jwa iri katikatine na batiko gatwika kwi gintu kiumba kumira katikatine au kwi gintu gitagwa special sitting batu turi tayari turi bunge wetwa special sitting ikenda tumba kwaririria rwari rurarumba kwithia rukendeka rwa gutethia Weru. Ni migambo ya MC Wandia Mitungo Evans Mawira kaliana nawe mutongiri wa baraba ingi kiri bunge ya Weru akiwa kinyaketha ni betikiriri na kwa gitio mpumisa seneti kuwa ngabana Kawira Mwangazete na mbe no tongiri bo ngabana no indi boba taigo banganiri MCs ba Weru tutaigirwe twanganirwa nuntu itonerereka kuri na kwenderera mbata itogire tukanenkere shima verdict na governor wa Weru senate ne arule that manjonja to mustangete najo guti untu barona buke kinya urito bwa kweberia governor gitine na batu tukogisa sawa nuntu we mutongeria no mwanka do na room ya gwitikiria mpumi chionde ntubule nandi murungamiri wa ritingo gyo bisine ya ngabana Kawira ni wenchamba mbithi augite nandi nikagita kurita ngugi na nibarikite gwitikaniria na MCAs wa mwana ngabana gutinkucha ni ukaire gutigira mukari wa Weru na kuriturwa ngugi Nteto irigwa timbaru ni MC wego West Mutembe Mbioki akiuga babari tayari kugwatanira na ngabana Kawira na kinyama Wera akiuga nandi mwaka juu ni jwathiri na bakagwatana na atongeria bonde gutigira mukari wa Weru na kuguneka na kuditura ngugira kubatere turetikaniririe nandi gatukarende twitire Weru ngugi na kinya MCAs turetikaniririe nabo ngabana wetu turetikaniririe twinde turenda gukarande ni kenda mwananchi akomba kwithirwa akirita ngugi na batu itugite gutugokiria kanywa kairi arumore onge kana ita mugambo twa kugweta muntu ronge no tubutibui mama ndio gavana wetu si kweli na tuende ka tulega tutonge miakegana kwa ukira kina gitumne tushurire elinda ryawe antu bego jisti batetheke basa odimenti batetheke na ba Weru bauratia batetheke ituretekanirerie na tukarutira Weru ngugi sisi tutasikana na ngabana atasikana na sisi na mbugo bakeba igura tukuga itokorwa na ngabana teka turauga ngabana ti mama tuga ngabana no ungi no ndo no bwamburire
ende gatora ikanetie njara twetekaneria lakini no turacemanire na ura twakarambe itoramenya gote stranger na tukarutira antu betu ngugi tukiuga nandi Meru ni githiri especially kiria tongeria ni kenda mu Meru onthe omba ku benefit ukurukira services cia thirikari nontu bara baringire kura bate kwirigira kana batanticipate mantu jajo onthe jari guku bokera berigirite Ithatu MCA akabaitira ngugi governor akabaitira ngugi MP akabaitira ngugi na umutongeria ari no mwanka onthe akethe responsible kana akethe answerable kibara bamuringire kura kwou batu twi tayari kugwatanira na atongeria bonthe governor na bo bangi bonthe twi tayari kugwatanira ikenda mu Meru ombotete kana omboritero kungina kumukariri gitwa kiama gia kanua ja kaunti ya Meru Erastus Mururu na inyiritie ngwataniro gategate ka MCs na ngabana Kawira na nkurukia akiuga atongeria barabara rujithani ya Nteto ijiri bano gukenande bati ya wathiri bwa seneti tukumenya andu ye muno TMCs banyo ni asiasa banene yonto mporo ntwabori yonto kathuri murungi pai na andu muno nibo bari nyemanto ya yonde ndi to bodi ndi baya kuruba Meru kinyabo nonto Meru bai batara baba ya itebio ila ba tukuritana byongui yote bya Meru MCA ba Meru to bodi aturekano batwe ba chukuma Kawira mwanka dissolution ai no mwanka ntwa bunjwe twitegura ne rengi ati turekano tutekwandivocate dissolution antu atwagura rengi tutekwenda andu ndene Meru ana betu barabita skuru ora kwa ambassador maskuru ya wakwa mantu ya mangi ya kwendeswa kiripotera Nteto cia Weru reakwari etwa ni mutugi kare nangena kona tema bisa bogima county ne Meru ni bekinyiti ntere che gembe kenda kuritana akari okuni murimo UTB bakiaria bachibitare ne anyambene level 4 muchine wa mabisa baba gweta murimo yone nde yinge muno wa Meru arabediriti bakiongela na kwa county ya Meru niyo yile kunyeleka Kenya yabarato tarero ni mwandike to Nteto Dennis Bugendi mabisa bane ndi bediriti bakitara akari kudira bayita kwa liwarira bona baina biona nidia pya murimo yo ni Meru County ithirite namba ijire tushinditwo ni Nairobi ni untu wa murimo juju TB mwaka juju ni turipotete ajie ngiri 4 cia magana jairi ewi namba nene muno tukithia tu report turi county mantu akumakirwa iwire riboti ye county ya Meru kiri nthiguru ya Kenya Nteto ni cieye murimo jwa kibara ya TB weje na bio ishone bia county ntere ne ijisia igembirire kana nicio itongeretie na murimo juu mabotomeri twini mabisa bogima bare bakinyite sibitari ne nyambere before mushino mawa ya mutuati kenda kumenyithania mitaratara ya kurwana juu wataka naja ki sub counties tukona Igembe North, Igembe South, Igembe Central bage contribute mono namba nene kiri numbers yutu ku report turi county na nikio tuturi aja narua twaraniria tushokaniria mathuganio nikenda tukomba gwita turi amwe nindo energy ya murimo jo TB dalili cia murimo jo ni tasieku yote ambaye akona hizo dalili ambazo daktari ameelezea umekohoa sana zaidi ya wiki 2 unapoteza kilo unatokwa na jasho sana usiku ni vizuri uje hapa kwetu uweze kupimiwa vipimi vya TB ni bure havilipishwi kuna kipimo ambacho tunaita gene expert ambacho ni kipimo cha makohozi hii hospitali yetu ya Nyambene iko na hiyo mashine lab yetu iko na uwezo wa kufanya hicho kipimo na pia tuko na mashine za kidijitali za x-ray ambazo mtu anaweza kupigwa picha kuangalia kama ana ugonjwa wa TB na juni mwanyana murimo jo mukingo nabo antu baliro bakameneria bangi ni untu bwa juu ni murimo jo ligitawa na jukora buru wengine wanasema mtu akishikwa na TB akona ukimwi tungependa kusisitiza kwamba mtu akiwa na TB ni ugonjwa tofauti na ugonjwa wa ukimwi na ugonjwa wa TB ni ugonjwa ambao uko na matibabu matibabu ya TB mtu anakumeza dawa kwa miezi 6 na unapona kabisa. Kwa hivyo si vizuri na tunasikia vibaya sana tunapoona watu wengine wakifa kwa sababu ya ugonjwa wa TB na pia tumeona wengine wakipooza sababu ya ugonjwa wa TB. Ugonjwa wa TB unaweza athiri viungo vyote vya mwili
isipokuwa tu kucha na nywele. Kwa hivyo kuna TB ya macho, kuna TB ya tumbo, kuna TB hata ya ngozi, inaweza athiri kiungo chochote. Kuna TB hata ya mgongo. Kwa hivyo ni vizuri watu waweze kujitokeza na kupimwa mapema ili tuweze kuzuia kuenea kwa huu ugonjwa na waweze kutibiwa kwa mapema kabla huu ugonjwa hujaenea ukamdhuru zaidi ama hata akafa. Ugakwira na mashinani kana ukaya civitali winyiritwe saindi. Eyo wewengwa leo kumba kuthi wengwa na maguru yaku nikenda tomba kusefu mugongo wetu wa Meru County. Community health volunteers baritangoge endongi muno nonto bwa kwetania na nja kwanja bake ya uritani bukoni mantu ya timbi. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari nenyambere bofo mushine o Maua, County ya Meru. Right, nangina kuna maafisa wa bichini ya mbunge wa Tianiawes na Kinyemse wa Mudhara ni bameneti rwanyiro kurungamira nyumo chekithakani ro KWS bubu yete orea kariba Rwanda ntiri ubonekete kurumirwa niwe nyange bonjo ira chidirite ikithukaira miunda yona kunyangimira bakere bagwite rwanyiro ro KWS batikuthangikira akariore ibonekete kunyilika na winyange bora kuntu kwithira gita na mbere mwanike Nteto kumantere Kelvin Kimadi na kulikithia Ondi ne mpitho kwenju yetekire na watibone ne kirari mbandonda shiatiania Thaa atongoria mwanya no betite na mbere kiri kumenera rwangiro karia bonyumo shekithaka ya KWS kumania thine ye ya muno MC wa Mudhara Urelio Murangiri ure kinyawe antubawe baringi kite anene KWS ya kwetherete na bya kurebya njauchio ibe batwere itwana KBL ke yara mwe nara tharaka ya bera ibande mwe bake aba urira mwe baita kubwithia nchobi ni na mweyo ende nya batu ke akwithira njou ni irachiri bya kuria na ngweke KWS ikumenyera njou nibe baturire bya kuria bibye mundrene o tubenderie bya kuria bibarethie tutena thina kinya batu na ara tuikagie ng'ombe chetu tekatwaya otheri katurairwa na waita wa lelia form ira tukurethia tuyuleletie form iturethagia tuyuleletie che compensation twauleleri inge aende maburo twari kanisa na independent ara twari na nene ba KWS anto beto ba ulelia form che compensation china meri nkurugie tanda turwari kana mwanja mwankaruare kwicho china miaka batari wa nyathumuni mkuluki Murangiri burukire thirikari kumania bura kinya bambirite kuthange kwindithia sha county motorio ndira thine yenju batamithiria ng'ombe che kumanga iwajia inge ndibwe chumite Mandera ire yana lori tuko chionde lori ikeachia turara utegethaka kiko gete mwene no ke akwithira kiku nyani mbonu mbete nkawate uke akwithira kikwato kwithira kwino ngwato enja rwire nyani mbonu nkawate lakini utekethaka kikero kinde ne Mudhara utekethaka kikero kinde ne Meru kithaka kira kiko kya public kya thirikari na kiandikiri thirikari kana kithaka kya muntu kina namba o muntu binafsi ute muntu atena namba kithaka kyawe na ibithimi so na arantu baba kureta ng'ombe chiona lori be yeto turra Mudhara te kumenya iku na ndije Mudhara kithira katuti Kenya kana kithira atuti na abangi baria kana sheria che Kenya kaite tumairo kire antu ba Mudhara nuntu kamira chiea ituthangalanie njou chiea ituthangalanie mpara yeya bangi baya misaada lakini ntona muzado thirikari ufocus Mudhara na aria kungi na gukinyobicie muyumbe Tianiawes Daktari John Mutunga kiri bukoni obubu ampitho kwishia njoishi etesia winyangi okirirwa ang'oro rwa KWS Thaa antu betu baumite mparene inene sana nindi tukona at least kawaya kidogo ka irimarira antu baraombite kurima endi kuriarie muno njou na ikathiri ikeya igukuma mindene ya antu betu ikathiri kumba kwinyangia kantu karantu bairigirite kwithira bakira ndene mweri ungi umwe atukuromba buru tafadhali KWS nontu nkumaibo usika waku tafadhali nyumo ichi andu chimenyerei itikombe kuya kuturetera thina nontu cheo chimburantu betu nkumantu betu na baka respond na bakaria no burabu tanambere kurombo intere mwanya kirirwa ngiruru karibu nyumushia kithaka ikuria winyange bobo titanambere na batekangange mwingi ya bure bamenyeretie tuna reports imo kuma 2018 2016 2017 na batomba kona competition mwanka ruari so ankuromba tafadhali inyaba una waomba ushughulikirwa
inkome thirikari tu ni othai ni ashughulikira antu ni mbe ku resolve cases uchiothe nikenda antu nabo baraba ombite kwa thirika kana baraba lusere endo bao na wamba kwithira bakiona uteithio kuma thirikari. Kuhusu na IT twarĩtie na mrungamiri wa Meru County gũtikĩtwa Madam Zainabu na twahakikishira ati mantu ya tumba kwithira karikaringi na twirĩte na tumĩte timu ile yes turone officers ba KWS no egoro na twashuĩte nya tuma timu ingi. Kiripotera Weru TV kumatiania Bita wa Kelvin Kimathi. Kampuni ya urimi na kinyo thibwa kawa ya Meru Central Cooperative Union nitarĩrĩtie mubango yoyo andibo mitia kawa milioni mabawite kiri murandi yoni bakubanga kuatana na korona kinyandu kembithi kenda koni mwingi urimi bwa kawa tingwe ya akuru wake na batarĩrĩtie Meru niyo iri na kawa karake ya buru wa Kenya na kou ketharaka kende ka nkuruki muthuri Muriuki nachio ngana Joseph Kiogora uranumenyeri mitaratara kingwatano yo kawa Meru Central augitina ni mwaka juju bena mubango jo kwanda itinebia kawa milioni 1 nikenda gutigera murimi wonde akona kawa union twina nasare kawa ira certified na coffee research na twina mubango joa kwanda kawa itina 1 million seedlings. Last year turari na 300 seedlings na mwaka juju tutagetete 1 million seedlings kenda ote murimi ukenda kwanda kawa aga na guchinjia mitira mikuru nontu kinya kawa mutijo kurago atweka production ge kwinama ojoromba kwithena ng'ombe kwega kura watweka itenda returns kinya mutijo ijobati guchinjwa tuga igo change a cycle mubango juria bagwete baketho apeto ni nyambe mbithi nekuru nikenda kuona witina mbere bokawa bokutha bokiongereka kutonyithie kuru na youth gikawa nontu barujo rwa kawa sustainability kawa nontu tuga kawa ikemera kya antu ba miaka 65 na Meru Central Coffee tuciometia sana nontu itweje na miti ya kawa over 50,000 seedlings kiri ekuru na youth kenda bomba otonya kawene kenda rujura kawa ruithira rurio amna bubu bakaromba thirikari nene itikiri kuleta mbango fertilizer kiringwatano ni kawa nondo bena society nkuruki 34 ira ina arimi kathumba na bena nyama abisa bao murabatetheire kumenyeri bokawa inde twaromba thirikari ikire unions ta Meru kiri mubango jwa subsidized farm inputs jorejo dite twithirikari kenda murimi atiga gwikara ini kwa new KPCU na cereal board nethre na mubango jwa mwega nonto Meru Central Coffee Union na extension officers na agronomists na mubango jwa kuona fertilizers na other farm inputs ja chemicals igwikirwa njirere agirite lakini gwatuka gutena mubango mwega mantu jau jatithwa jena jatireta maciara ja mega kuringana Kiogora agutinya wagibo miti ibotumenya maciara ya kawa yake nama akigwata mbaru mutongerio mugongo William Ruto ati antu betho bakianda miti kwa wingi na Meru Central Coffee Union itokuunga rais mkono araugire mantu ja kuanda miti kinya tu mwaka wa 2023 tukona mitini kwandwa ni arimi betu especially Miuru Meringa na other shindi mitira tuthithia nio shinding of coffee na kurigiria ruo gikawa ria twita weed breakers nkiripotra Weru TV Muthuri Muriuki na nikumira kinda tunende tukotha tukiona kanyaga kunoka endi ugeta kuronchokerete na Nteto ingi Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Wewe, mchele madando hapo.
nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Oya customer, usijali, chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupiga simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu, uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited eraendage Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina shama endhongi monona ni kuonekana ndukiene shionde na magolija kumenyera muko jwaku. Tulivu Juice, goodness in every sip. PHINEAS Cooperative Limited, watengenezaji na wauzaji wa unga kama vile Afya Plus na unga wajibu. Tunachukua fursa hii kukushukuru wewe mteja mpendwa kwa ushirikiano mwema mwaka mzima wa 2022. PHINEAS, tunakutakia Christmas njema na mwaka mpya wa fanaka. Katika msimu huu wa Krismasi, ugali si unga tu, bali ni unga wa Afya Plus. Afya yetu, utajiri wetu. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Nogo chwa sukuru ya Kinande renokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy Timao Tulimiru Nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obisine chendisi ya Meru. Acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugima wa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirigere na 2023 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni untubo Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Because this mean bumblebee is coming to live with us! This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos.
This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Na tuchokerane ati Minister wa Urimi Franklin Mithika Lintore na uwete akaritaniria ngui na akwina ende kwa kuna mangaba na Lintore ugite gichunche kira kinene kia urimi kieterekire makaunti na kukirungura thirikari yo makaunti hatira na kuritaniria ngui kwa kwina chiotira murimi na kugunika bogete bukaguna muno arimi na kinyotira no bokiria kirengo ichio nyume ntukwegora rutero Mombasa gutumiria maguri ja mutu na muchere ja kethiro ja kina makorwa na ndirukirwa ntukwena hareja Nairobi ministeri meja ndhuru ne kinya bona Mithika Lintore na rugule mbango jo kwandikithia arimi bonthe ajande gurune in the country. Minister Lintore akiaria na ugite ubango jo kwandikithia jo ketho jo itethire thirikari bunene muno kwethirithiria mpara ere kwethire ikiumira kagita wakagita gukurukira kumenya nari bangana benthe gurune imbio bari mam ina bare miundo ingana atia ithinire kubethira bya kurukira na thirikari yumba kwethire batetheria ere mushemane juju naju mabitha bori minkurukia magana jaire ibalitana bakethira bagita kulitana ACC machibu na nyama cha buchibu kila cha kuandikithia arimi. Tumeona ni muhimu kwa mipango sawasawa ili kunjipanga kama serikali kushalisha chakula cha kutosha, kushughulikia mkulima kwa ile program yetu ya subsidy, iwe ni ya fertilizer, iwe ni ya mbegu, tuwe na indandi kamili inayojulikana ya wale wakulima wanataka usaidizi. Hii mpangilio tukiendelea namna hii, tutaweza kuwa na data ya maana ya umuhimu kusaidia nchi yetu, na serikali ikiendelea kutusaidia hivi kama ministry, we will make sure that we increase productivity and our country will be food and nutrition secure in the next in the next 1 year 18 months. Ithana kwa moko ithira mubango jujo kwa tiribuni ministry orimi ishoketejo igikwa i ministry miunda ministry kigina ministry onjolithia na ministry okare bondene Daktari Raymond Omondi ipiyeso okare bondene. We must also sound a warning to anyone hoping to turn this into a rent-seeking venture. We expect you to uphold and demonstrate the highest level of inclusivity, integrity and fairness throughout the registration process. Registration is free and we will be decisive against dereliction of duty and indiscipline by any of our officers. Tunataka kuondokea hii aibu ya kila wakati kuko na kiangazi, kila wakati sisi ni nchi ambayo inaenda kuomba chakula. We want to plan ourselves ili tuweze kuondokea hiyo aibu, na ndio sababu tunaweka mikakati. Kenge ebona bwari miborombi kwetro bwitikiria konenkanira Nteto cienu nontogotina mari otokethro ikinyirwa na nyankoro kikethro igikobo bwekana na gichonko kuna privacy and data. By the time you collect that information, at the point where you collect information from the farmers, where you will store it, how it will be transmitted, in this case the Ministry of Agriculture, that chain must be very secure. We'll also be required to mitigate and manage any misinformation that may accrue from this program by providing factual information. Besides the daily online registration that will be transmitted to the Calro platform, GAOs at all levels will be required to submit daily county reports to my office on the status of registration as part of tracking, monitoring and reporting the progress of registration of farmers countrywide. Mubango jo thirikari jo kunenkanira fertilizer nyenyito magori jo kethro jo kiambire bwambere buro na shughuli ja wandikithania ya kinyira muthia. Through the direction of His Excellency the President, it was found necessary for us to see how we can be able to have the redemption of this fertilizer subsidy through a platform, through an e-voucher, so that every farmer from whatever part of the country who is a beneficiary of this program is able to access fertilizer at the nearest point of sale. And this is why it is so critical. Mogwe
na mwerekera jo muna jo ministry ore migokorokira ministry entore igotigira buroka barabara atonyere na gotuma into bemunda kana famu input amo maketha ija kwedro jagitia goro iba kwedro bakebeberuo nonto thirikari ikedro ije muri mionde na nari ari. I want to make a commitment on behalf of the government that my ministry will work very, very closely with the county governments in whatever matter that the Ministry of Agriculture is supposed to be doing, because I appreciate and recognize the importance of county governments in increasing production in this country. It is clear in my mind that agriculture is devolved. 90% is devolved. There is nothing that, as the ministry, we can be able to achieve without collaborating together. Nke reporter Nteto Weru TV kumaje kingina ngine kisoke Nairobi mbita Boniface Mungera. Asante. Mutongeria wa baraba ingende ni ambunge ya county ya Nairobi na tareti ya TMCS bambunge uno baikiro arero kuritegete ngabana Sakaja augete getumi ne kuringa ngabana okoneka getegete mwanto mwanya yariyo kinyakure aguteya muringi kura uriti ubongwe bokene kinyakure uteya munini wa rais bobo yete nyuma yando emigambo koneka katika ngabana Sakaja na munini wa rais rigathika Gachagua. Obule Thaa na ntukuigwituka no bunkusanio gatigati gatongore ba county ya Nairobi kuongeleka na kumata mpadhukano ekinene gatigati ka MCs ba Kenya Kwanza na balaba Azimio mpadhuno ekileta kwa nimelunga ma MCs baba Kilurutungoge bwa gavana Mujojo Johnson Sakaja kulinga na mutongore baba nini kire bunge no Anthony Kirago gavana wa Mujojo Nairobi mpakom ndi kumatonyo obisini temwamberu kuruta wera. Sasa ni miezi 6 imepita tangu aanze kazi, tangu achaguliwe na apishwe mwezi wa 9, na hatujaanza kuona ile kazi ameanza kufanya. Watu wa Nairobi ukiwauliza vizuri, tunangoja lami ya kwanza ianze kuwekwa katika barabara zetu. Tunangoja mfereji ya kwanza iwekwe ya maji hapa Nairobi. Boajiri Kirago aluga gavana Sakaja ambiliti kugwatanira na MCs bangwatanira Azimio barabata mutetheli no anini gutonyo tongole ni bobo kionekanaga kumana ngugile akonenkanira kilo tongole bwae. Kirago akiongagira kuga ati gavana wa Mujojo Nairobi andikite antu baingi obisini yae kukira kiwango kia bajeti ya county no. Yale tunaona ni malalamishi ya watu wetu wa chama cha UDA ambayo ndio chama ambacho kilimsaidia gavana Sakaja awe gavana wa Nairobi, ya kusema ya kwamba ameenda kupea kazi watu ambao hawakumsaidia chochote na hawakusaidia chama chetu kuwa katika kazi hapa Nairobi. Ukiangalia list ambayo alitoa ya CECs iko hivyo, list ambayo alimetoa sasa ya chief officers iko hivyo. Kidero alikuwa na chief officers 12, Mike Sonko alikuwa na chief officers 21, Governor Sakaja ako na chief officers 33. Katika ofisi yake peke yake ako na advisors na handlers ambao wamepewa kazi kubwa watu 17. Mimi naona hivi karibuni atakuwa mpaka na chief officer wa vikombe kwa ofisi yake, wa sahani, wa vijiko asipochungwa. Kagita akakulingana na mutongeli jo baba nini bota MCs ni bakugwatambaru munini wa rais Rigathi Gachagua kire murunga mwayo kone oringi biashara Mujojo Nairobi ni kwithiro mendekithia magavana Sakaja matikudhijania na manifesto ya Kenya Kwanza. Ya pili ni maneno yako ya kutoa matatu upande ya town, na naweza kuambia inafanywa selectively. Nitawatolea list hivi karibuni niwaonyeshe ni kina nani anataka kutoa town. Deputy President hajakosea. Yeye anajua sisi tulizunguka hii nchi tukiomba ule mwananchi wa chini ya kwamba we will no longer ile maneno tulitumia ni we will not criminalize enterprise. Tunataka kumkumbusha Governor Sakaja ya kwamba alichaguliwa na mahaslas. Kirago aluga kithiro Sakaja ati sensia bakaju kiatua ya kuleta muswada kiri bungeni ya county kienda kumwebia obisini. Aidha migambo eno nitejaniritu ni mutongero wa baba ingi Peter Imatok uria ugite muswada uyu tuona kanya kire assembly no na gutio kathi gitumi
utina mainyano meku. Aidha ni aulitia munini wa rais Rigathi Gachagua kueba ni natongeria ba mujijo Nairobi. Migambo ino ni gwatitwe mbaru ni governor wa county ya Siaya James Orengo uliongelete kuuge kethiro kwina thina no eku Sakaja abati kwalania na rais William Ruto ndeti munini wae. If that's the only option, hiyo ndio njia tutaenda. Haimaanishi, lakini njia za kudili na Sakaja ni mingi sana. So hiyo ni mojawapo ya ile sisi kama wabunge wa county, hiyo sio ya senator, hiyo ni yetu kama wabunge wa hii county ya Nairobi. Tukiona hafanyii wafanyikazi watu wetu wa Nairobi kazi, hiyo ndio ile njia tutaenda. I wonder which grounds do they have. Saa hii haiwezekani katika hii bunge hili tunataka Nairobi kuwe na amani. Haikatazi kwamba impeachment inaweza kuja, sawa, lakini kuje kwa njia ambayo inafaa kisheria. Baadhi yetu tulimpeach gavana wa city, tuliishi miezi na miezi tukitengeneza impeachment. Si ya kuamka tu kwa sababu gavana amekataa kusalimia yeye sasa haimpichiwe. Kwa sababu gavana amesmile na MCA wa Azimio, anapenda yeye MCA wa Azimio. Kwa sababu umepata MCA wa Azimio amekaa kwa ofisi ya gavana, huyu anafanya na yeye kazi. Kufanya kazi gavana anafanya kazi na chief officers na CECs. Kazi ya MCA ni oversight gavana, si kufanya na yeye kazi. Hata ukumbushwa kuna Mkikuyu, kuna Mjaluo kwa uchaguzi. Hakuna ballot maandiko ya Kikuyu. Na hii iende direct kwa Gachagua. Is the deputy president ya nchi ya Kenya, si deputy president ya Wakikuyu. Mimi kama Mteso na huzunika. Kwa hivyo lazima mambo haya tuyazungumze jinsi yalivyo. Na hii ni mwaka mpya, hatutabembelezana. Tutaeleza jinsi ilivyo. Kwa sasa ruhusini Sakaja aweke serikali yake sawa, tuanze oversight kwake. Deputy president amekosa adabu. Amekosa adabu kabisa. Na nasema amekosa adabu kwa sababu kiongozi ya county government of Nairobi City ni ndugu yangu Sakaja. Kijana shupavu sana. Na yeye pia alipata kura kutoka sehemu zote. Kwa hivyo kama kuna shida katika Nairobi, Sakaja can only talk president to president. Ruto to Sakaja, not Ruto's assistant. Hawezi kulazimisha Sakaja kusema vile anataka ama kutenda vile ametaka. Ile matakwa tumempa, tumemkumbusha aende kwa manifesto yake, aisome na atimize maneno ambayo aliahidi watu wa Nairobi. Kuma muji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kadhenya. Angelo kone ati senator wa county Embu na rumbete governor wa county ya Meru Kaira Mwangaza gukara ndigoro na MCAs bambunge iyo nende na kwithira bagite kana iria kire uringwe awite na batire kinya kwithira gita atungira bonde ba county ya Meru kenda baritanira ngwe akiwa county Embu ni ari na mathina yaende amba kwithira yakithira mwandiki twa Nteto Rita mwaniki wa mushiri na tutharirie chikinya. Seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Munyimundigi ni uratara gavana wa kaunti ya Meru niwe Kawira Mwangaza gukorwa na gikaro na atongoria aria engi a kaunti ino niguo mavange uria makurutithania wira vamwe. Ino ni vuve ya mbunge ya kaunti ya Meru kuvitukia Kawira akorwo akirutwa gitiri kia gavana no ate bunge ya Senate yaregana na mendekithia mama. Riu ni kwana mu requestaga etike kuwata na leaders monde na arumi arengi withie gutina kia na Nteto ya kugucania nigetha ithie county ya Meru ni kwate na county cingi tothie after ntwathurwa ni senator na governor na leaders engi monde na MP na MCA ni tugwatanirite Nteto ya unit ni mbega kwetu kwate na thina na Mwangaza. Mondigi augite ngucanio cia atongoria kwa igocungirira gukwama kwa mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa county ino ya Meru. Kunira mu request athome na Embu miaka iria 10 twakwetu tuna thina tocio wethiria governor wa Mboranda atia na andu arengi koguo ni kwana nda kumuonia aetikire kuwatanira makanitha na professionals na MPs na governors na andu arengi nigetha county ya Embu ya Meru itwike ya kuthie na mbere uria kwagirite. Mbunge ya Meru yareganite na wathani wa Kawira Mwangaza makiugaga ni uratumira wabici yake nae undu umwe na kumaiga kando maundu uri makonie county ino. Tondu county ya Meru ni mwe ya Mount Kenya East, turi county Ithatu Mount Kenya East no turathi vandu vamwe nye tukande kuruta wira wega. Tariu kwina county ya Embu, kwina county ya Thaa Nithi na kwina county yake. Kwetu kwana ina thina yake. Number 1 ni agirwo kucuta nendaga athome aone kindu ta dialogue ya makanitha
na leaders ya yengi na professionals ni yatukane kuthi vandu vamwe na ngimwahakikishira thaicite mutumia ni governor wa Meru guni ningigweta ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nangino kuni ate akaribanto rakiro wandini ya mwembe ni bedirete bagyo kiraira kiriaro nyuma ya utrima darachaira batumaira yudirete yunangi ya kariba bari Uganda rache ya kiro gone arinende yagitumi muno kiribo na batikomeano abuditi wenyange bo yarabedirete bakyura kya utungire nende kudira bukyuka kya mukanda na baraba kedira bakirikane takwa ntoba yukirweta garia ya kiwado Martin Mugambi na kulikibia magegania maramakia tori bantori ya kiro wandi ya mwembe kirige chigombunge kia mara nyuma ya chuma ire igwatithanetie ndagacha ya kugwatithania ntori ya kiro na mbarirengi ya keirugo kugitangwa na gutigwa gakari ugu ndena kia muno nuntu bwandara chano ya kiro nuntu bwakwe yangwe chuma buluru nyanto na turonde keletwe dirikali na dirikali no ni rudite ni audio ntu bwabata muno nuntu antu kabadijana loji ira bakurukagirira ni kuro nuntu na kuro no gwa muno unilete nuntu na ukira kugwa daino suma ile jia mbikira lotere daino nirigire kitina kujokeugwa itelo nuntu atikona kugwata bakiaraniria na ndiki ba Nteto bariuga kabatwire kuthina mbere ndagachenu yakwa na thaino batigitwe no guaya bunene nuntu muntu no abaratie na kugwa rujeni rwa muro jua mara njire no nitumagirwa ni antu baingi ni gutumirwa ni arutwa ni gutumirwa ni murebi ni ngwitikio na thirikari ithina kanya ga kuja kuruta muntu rujeni agwite rujeni riu ntu bu bati kuraithirwa na kujukirwe itagaria ria watho kiri muntu urio kugura cuma na mukuri wajio urio gukura nende gwiro ruta mujiali ndauliana baba no betu bara tujiele ni cuma jia kwendia kana jia kururate ana baba kunyo bakubegwira kiao nontu ni ana basukuru bakumatene 6 bakora balinjireno niko kugia matendero no kona barabara ya gutendera auritie utwiria na nkinyo thingatibu a chuma ino komba kuruthwa akenda thuganirwa baomba kugwatwa na kuthukirwa makinya marama batiri makiwatho thikari ni batiko jukia atua nuntu bwa wirojo muruta wa kurenganga chuma ino nuntu antu baichoka kuwija rujenia riu tuchoko wala twarikaire wala twambiririe ndaracheno ritwariraga twije twakirwa thirikari turio kugura cuma ino na akimenya na araithiritia kona cuma ino tikeri njeru yumite ndukani ni kugite githitwe akathi gwa karangi muntu uwa batiko jukirwa atua na akayewe kanukia kuringana na sheria nuntu ni makosa Nteto ino chiariritwe nkinya na MCA Jones Kinegeni kana gakuota kiorotagira bara bakuringa biachara ya kugura chikerebu kana machuma marama korwa akiugaga iba bateri kwithirwa bakiuria rira bareterwa chuma ta ino kogu ni nkuromba nto bakuruma scrap metals indiro eja kwendelwa chuma ambo me chuma ijumete ku ende muraka ukwenderia chuma kana mwali kana mtu okwenderia tamba uria atire mtu ni chuma angari eneo kali ngari mtu ni chuma andarasa eneo niko kwa tumete ndarasa nikanda tuke na chuma mtu ni chuma ine gutuma ndirisha ni kuena chuma jia ya ena makishop ya meto ile gutuma ona chuma jia ya kuja gutuma ya kuja kwendia kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia mara mbitawa Martin Mugambi. Angina kuo ni ati muchima ni yoyo kwa ria murandi yoro yoyo kithima kia kabute kinende kiremete gwita na mbere mbone nyuma ya kari kurea kuatana na mabisa ba kaunti ya Meru bobo yete nyuma ya karibane nde kurea witikaniria na rende kithia ria Weru edira ruika kukuntu konge Weru pa edara baituma era kire kurema na kuikia nangina ende ni ontobuka edira buibatia era batina kia utumira mwaniketu Nteto mawira kirigia na uturikiria kana utuachiwi kinya ni musemano jura jukwambirite na there nene na ukiri na ju ni musemano juru jura kithima gya kabutu ki wandi na rwire rwarera na re amemba bawikite musemano bakiregana na Nteto irira umirite ati rujiru rura batumaira kurima ni ruguchinjwa mwerekera na gwitithwa ntereseri yacu yintukira bati kwenda rujiru ruringithwa mbali yetu ri ukali rujiru wetu rukaringithwa rujiru wetu rukaro urukaraga nikenda tukomba kuthwa tukitumagira batwe nontu itukwatanirite nduji cietu turenda ruji rwetu turunywe o urukari o urwetete kire tukuromba engineer betu te engineer betu bajukia ruji baikia riacho ukire tukuga nontu Meru i agriculture hub itukuromba
thirikari enje ndoje nyinge cia kurima nonto roro rwaringithwa rukaura na rwaura tukambiria kwetia misanda ngeriachu ina rukwirwa rwakirwe tangi runyunyairwa nao rutue kunywira nao na itute kwenda rwitia bwa riachu ikibari na tute kwenda rwitia kibari nonto rugaitia kibari arukagitabura ingwitikia thirikari ya ngavana Kawira Mwangaza no uyitikanitie na mantu jau itiomba gwitikiria ruji ruitwa area ria rutumirwa ruikwa saindi ingi kega tura ruji rungi bwa ruguru na bara baruguru batulirwe ndeo baturumire ruria ni musemano jora jukurikinya na MC wa wandi uyo Felix Zenyinto uria akujite nikenda kuthikira maendekithia jakai inko bashwira tukabakaria na ruji rwa rutiringithwa nontu kira kina bata ni antu bonde banyoroje indi onikaja mheshimiwa wao proposal ekwana ya karibaba ba ntora kaputukei bechirira ira ja gutumirwa gwita gwikiaroji riacho ni tumiro chienje ithima bibi ingi na aja ruirorera nonto ndigoro yetu itho ina ruji ruringi muno nthi nyumene maabitha kuma kithirikari ya kaunti ya Meru batongeretwo ni abitha munene wa ruji ni bakindire musemano juu na kuona iria kari ura bakwenda ruji ruru agirithwo ni kenda kuguna kari baba ingi nkuruki urabanga kuyukia na rutha rwenu menya bwiri buri menya ruji ruru geta runde nyati kuota kinya katikati babwereza ituje kidogo ambodhikire menya botera information ni utema iroje kidogo tokaraniria iroje kidogo kenda rukinya kwa kunyomba sawa rochoka rwita mundeni. That was the idea. Ngoja basi tukakue baba morene ba kumbenefit iba kai ba traba kimbenefit ni oma so eto kwa to chokero na rodra ro kinyande ne kuinge to try na makosa katro wa for example no kona baba remete baba along a stretch ina mwera tepo garama thirika irenda bonigiria garama ya kuyokia kuma mwanga kuyanja chieto na kuya myundene yeto kenda irrigation to mebetia na njira nene arwero 25% yeruo na 25% ira tutenda kumithingira kiri mbao ni cienu turabangito mithingira arwero kilera lami koro kona vokira lami tobwethie ka intake kara rwero pump ruitie karimena kare oro arake na booster kauma karimena ka keruke na booster rweye ringi na ukire antu bara batikumba pump ruita nariko rukinya na raura rweye ndiru sambasira antu bara no be nara baite bari mena ruo subyo jurari mupango yetu miario iu nayo itakinya kuraja na ara yonekire kuringa iga na gukamera nthiguru na ara miario ya ireganirwa nayo anene ni kirindi na kiari mukinya gukiriria kairi ntebwere bompe kanya kandreka ithano nthiri alafu boya boria maoria biu antu betu tugwatane nie heshima ndene ndeka ithatu tuthirie ni gintu kiria gitumire musemano yu kuthira jutikinya imeni ya maromba na antu bonthe gukira jeka barumine ndiraku na gucietera bururu na njira cia kwao baticoke kairi kana kinya kwenda kwirwa no atea nkiripotera Weru TV kuma Kabutu kiru ire rwarera gicone kiburi mbita mawira kirigia Agina kuona ati ura wari murini wa Vice wa Chancellor London University achuka Professor Erastus Njoka na Tharareti University ni batire nende kwithira ikambira imirandi mwanya kenda bayiguna bobongo kigina aweteti boboya thukuru ikwithira nende igetera kona mbecha kuma kithirikari nonto chiongo no chithira ikambira mantu yo yakoichonera mbecha Martin Mugambi nakulikithia Professor Erastus Njoka urari munini wa Chancellor kiri University ya Chuka na thereti ati ma university mari na kagita kaumo mara maukurukira nontu bathina ya mbecha ara Njoka mauritie gwichiria na nkinya guchora kura baomba kuruta mbecha ire itaichia kithirikari. I would like to say that there are a lot of challenges these days and we need universities to look for money from elsewhere through units that will produce
money to sustain the staff and even the constructions which go on, buying of equipment, lab equipment, which is very costly. So a lot of work has to be done. Universities have to do proper investments. Njoka ariuga ma university no maringe biashara gukurukira motungata maraba kwethura bakinenkanira na tigo gunkinya kwebendia akiri nthiguru cia nja kiugaga nthiguru ira nyingi ire na university itari na inya na kwoguo arito no abathungire kiri university ire nthiguru ya Kenya. They can even buy houses the way I bought a building in Nairobi and get rent. That rent can subsidize the money they get from the government. We are surrounded by countries with very weak universities, so we can use that opportunity to advertise there, work with the government, with the Ministry of Immigration, and then students can come from other places and they can boost the economic status of our institutions. Kiongera riugo chunkoni na nkinyo thondeki bointo bijeru bogatetheria university cia nthiguru ya Kenya gwicwira mbecha. Otherwise, things will be burnt if it is not done like that, because so many things have to be done. At first, universities were meant to teach, do research, and go to the field. That is how we were cheated by the colonialists. They didn't tell us there were other two things that were needed. That is innovation. If our universities are innovative, they can sell their discoveries to other places. Umaniana kirira gikikyo njoka ugite weka gita kararugamirite university ya Chuka toroko bambecha cia waki kana cioguri bo intonwa biriko bia university inu. When I left the university, I never left it with any debt, and I never borrowed any money for the construction of anything. I was using the money that we generated. I made sure that that money was used properly. It was used prudently, and it happened. We were not using money for things that do not matter. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. No ni kuma kindeto ya Martin Mugambi tuketha tukikara katanta kire ndeto chieto ni wekyo mutegeri na kinya kibara bonde bomba kombethia ndeto chieto Weru ari nkatho na nchune ngarikana ndine rando ya kuria kalono ngarikana thaine ndika itakambura ona kala oro mwe thirane ndi twituratura na totiri mai yebikiri ngachuruba nawe tutuwe ichuruba otendera na kurete ontuna kala watu ari kurutu tona yebi kuringa tobere nyaba tuito kwenda kwithira tukiringa uyo mweta musizo kabiro atwiro tive na etaina apo etete rupo choke tuichoka twero bote uringe tero ende turinge maruni onja nyato igwa muryo tugerekia maruya to ya thumuki wetho musiza etwira twita na twitete yebinge bitwegera muthanga kuma ntukweu ona kala tutaringa churubendu thaa inkone ndi ontungu kuroti wambikira muthanga kethira nkimurakia tukaringe Moneto madidi Weru Maureen komena ngeto PHINEAS IMAANA itheno tukogwa twachemaniaro Mulungu embere.